uNtsika Zulu owaduma kakhulu ngokuveza obala izinyanga eziqola abantu usezinhlelweni zokukhipha ogogo base-93. No, kulungile ngane yakwethu. Cha ngiyathokoza mfowethu. Konje sibonga ubani? Mina isongo sami. Yes. Ngwakhwela mfowethu. Khwela. Oh, okay, sure mfowethu. No. Imalana nodaba lase 93 mfowethu. Lo gogo bethu namanje sibogogo bami. Angiyipersonalize because ngenza ivideo bengikhuluma ngami. Umuntu obezokhipha ogogo bekuyimina at my own cost. Angithatha intweni kodwa kungithintile ukuzwa inhlamba ezibheke ebantwini abadala ngalola hlobo kuthiwa ogogo. Nginenkolelo ukuthi mina ugogo mfowethu umuntu mina engisuke sengamthethe emsamo umedlule emhlabeni. Uzwa ke umuntu emthuka engalezi inhlamba lezi noma abantu bemthuka kushare amaVN kuhlekiswa kushare leyo nto leyo inginike into ethi angihambi ngiyabasude ngiyembezi angithatha intweni kodwa bengifisa ukuhlangana nabo sihlale sincokole sidle sikudlayo ngama cost bavela ke abafowethu abavelile bathi cha Zulu sokujoyina sizwile into yogogo base 93 sicela ukuthi kusibe part and parcel yawo lo nto leyo angaze ngicele umuntu njalo ke futhi ke angikusho lokho mfowethu njoba sengithole wena ungixhumanise uthi uzongixhumanisa nogogo base 93 umuntu wesithathu bakhona nabanye inhlahla leyo nekhuluma ilanguage eyodwa even nendawo nesho indawo eyodwa uthi ayibalala bogogo singabathola kanje kanje ngifisa ukuthola ogogo abawu20 ne ngihambe nabo ngiyokwenza ibribe ngithi ngizoba nabe restaurant sihlale phansi but ngoba bafowethu abaqhamuka eceleni bathi hayi nga right ibribe mfowethu nathi sifisa ukufaka isandla ukulekelela kulonto leyo so i93 ingakuphi nendawo Umfowethu i93 ingase mhlawumbe kuyibeka ngendlela eqondile i93 ingase Galleria close wamanzi Mtoti so iwadi lapho nje yona wadi yonke leyo ewadi 93 ephethe indawo yasezimangweni kube indawo yaseziko kube indawo yasezimbokudweni mase kuba ikusakusa so ku93 nje uhamba kanjalo indawo nje ekuyiyona impela le ebekhuluma ngayo kulesigaba ke sikhona sogogo ya ogogo bethu sinabo ke baningi but ke siyazwakala isicelo ukuthi njoba usho ukuthi wena kusuke emandleni akho ukuthi at least mhlawumbe mawuthole ogogo abawu20 ngicabanga ukuthi mhlawumbe ke umuntu uzobona ukuthi uyimisa kanjani noma uyibeka kanjani ukuze sikwazi ukuthi sithole kungabi khona engazithi mhlawumbe khona mhlawumbe asebeshiyeka ngaphandle noma uthathwe kanjani mhlawumbe ke hoping ukuthi mhlawumbe abanye abantu abalaleli mhlawumbe nabo bazokwazi ukuthi baphinde bafake isandla cause it's not something ehlangene nenhlangano mhlawumbe sikucacise nalokho ukuthi akuhlangene nenhlangano uMageba okuZulu uthe uyena uzodila nalento okusuka enhlizweni yakhe so ngesimo sokuthi ogogo baningi ngiyacabanga ukuthi kulabo abawu20 bangatholakala but makukhona umuntu ofisayo ukuthi afake isandla then mhlawumbe ke bazobe sebekhuphuka kanjalo up until sikwazi ukuthi bakhave bonke mhlawumbe lamli lapho nje leadership. Ngiyathokoza my leader ngizosho kanje izoya ngama-10s uma ukuthi kuyavela ngoba ngiyeza ukuthi sibaningi kuyavela okungamandla noma baba siyahlangana nabafowethu angikholele into yokucela usizo enkundleni zokuxhumana mfowethu baningi abantu sebeqola abantu but tell you what kunabantu abaningi abangilekelelile ezintweni eziningi ngeke ngahujwa ngithi ngisiza abantu ngagaxela ngasala ngedwa ngahujwa izinyanga aze ngikuphi impela futhi awufethi bengifakela imali ngibale ngiyolala kwezinye indawo kuyakhona isigameko la ngisiza khona abafowethu abebedla iwunga bexhasa abafowethu einkundleni zokuxhumana ko TikTok befaka lokho bakufakayo sithenga ukudla ngafethu sihlale kube isuccess kumina ukuthi ngikwazi ukuthi ngisize abafowethu ababili baphuma complete baphumile kwiwunga babe bawu5 total le 3 yabuyela so abantu bebesilekelela bakhona nginama record abo abanye bethi ungangivezi mfowethu mhlawumbe ngezathu ezithize but laba abanye ngikwazi ukuthi ngibaveze abafowethu nabo basilekelelile so kumele bazi ukuthi bayingxenye ye success yokuthi laba bafowethu bagcine bekwazi ukuphuma lento bebeyihle mfowethu into engiphusha kakhulu kulento izinhlamba ngishilo
uyabona ugogo ngathi noma esehambe ebank mhlawumbe yokwenza lokho akwenzayo mhlawumbe azombuza gogo uphuma kiphi ward noma lencwadi yekhansela ethi ward 93 kuthi hawu ibululu yilabo gogo base 93 yabo nje kuzoba nalonto leyo so nabo ngathi basasaba laba khona ukuthi uphume ward 93 because inhlamba bathuke ngazo mfowethu azinhle nezinkulumo ebeyivela azizinhle zibheka kogogo inzala abantu so engacacisa kakhulu ngikugqamisa asikhipheni kwepolitiki mfowethu yenziwa yimina nje umfana kaZulu asikhiphi kwepolitiki angihlangene angithi nje ake ngithi nje angihlangene politiki ngiyenzela gogo nje kuphela ngoba bheka lento yepolitiki inkinga yaphi mfowethu lento yepolitiki inkinga lana yabona ngoba mina ngifuna gogo about 20 ngoba ngingangamandla ami usopolitiki uzothi manje moya 93 comrade ngisho ukuthi bathatha bonke ogogo abase 95 noma abase 94 ngabe khona 95 ngazi manje bona kuzoba kanjani kubona kuzobe ngazi ukuthi manje sibahlonisa phakathi kanjani ngono vele singayenzi ilento yokuthi service delivery ingafike ebantwini isuka ivinjwe into ekanje bekwanda mswele izinto azenzayo akayikhomisi kwipolitiki siyamlekelela siyabantu base South Africa kuphela azivese nje bafethu abantu basemzansi yebo ipolitiki ngesibalekele ipolitiki isiphathi niphasela of impilo zethu futhi yoba khona futhi yohlezi ikhona kodwa when it comes to into ekanje ake sisukume njengabantu sibeke eceleni nje ipolitiki ithi hayi no bafowethu angithandi phela ngogogo wami umuntu ongangoma wami ke mina umama lo umuntu ongangogogo wami ugogo sesakhuluma ukuthi into yenza ukuthi ngibe ne soft spot for abantu besimame ingoba mfowethu mina ngikhuliswe uma kuphela ubaba washona ngineminyaka emibili angimazi anginazo isithombe sakhe ngisengizwa nje hayi baba sengixoxelwa nje kuphela ngaye yabo so indlela engiba honorisha ngayo abantu besimame ngingabavikela kuyona yonke into lento lena ingithintile that's why ngithi mfowethu ngiyacela njoba uthi uzongisiza ungihlanganisele noma ungixhumanise nomuntu ozokwazi ungihlanganisela luckily ngoba uthe uzokwazi ukuthi ungimobilizele bona ogogo ngetransport okuyinto ebingistressa leyo futhi transport sesiyithika out into esisorted ngiyabonga kakhulu lapho so mfowethu mina lento ngihlelela this coming weekend noma mhlawumbe ngeke ngilosho usuku kodwa between Sunday and Saturday so ngiyacela mfowethu ipossible kangakanani esidini lakho ukuthi ungakwazi ungixhumanisa ngale sikhathi esifishane kangaka noma yona izothi ukuthi ithanda ukubanza inyanga njengoba ngeke ngakubalula ukuthi ogogo esinabo baningi masikhuluma ngewadi sikhuluma ngento enkulu kakhulu but ke ngenxa yokuthi into esuke enhlizweni yakho nofisa ukuthi mhlambe ugcine yenzile ngicabanga mhlambe ukuthi nje kube khona understanding kubantu bebonke ukuthi no this is from your heart ubufisa ukuthi at least uvele nje nawe 93 as umuntu ozokhalisana nabogogo esimeni sento esayenzeke so ngicabanga ukuthi kuloko mhlambe ekuthenini ubathola abantu akuyona into engaba inkinga sizobona ukuthi sibeka kanjani and then going forward mhlambe ngakuthembisa ukuthi kuthi shawule isihlanu uyobusuwazi ukuthi mhlambe ke ogogo ngibatholile indawo nesikhathi mhlambe into kanjalo ngiyabonga kakhulu mne wethu ngiyathokoza sinto esiqhuquzela kuphela ubuntu sithi ubuntu mabande thank you for sharp sure Kanza wethu ngiyathokoza kakhulu ngiyabathola ogogo izinkundla zokuxhumana ziyasixhumanisa kuningi ke singakwenza nesibindi nje sogogo ukuthi babone sisemanzini siyizwe bafuna ukwenza umehluko ngiyabaqhuquzela nabanye ogogo bakwezinye indawo sisemanzini uma kumele senze umehluko senze inguquko asizenze inguquko ukuze izwe liyoba sezandleni ezifudumele neziphephile ngiyathokoza nebendlovu namandla